Proclame masani malita tu fa'ala tongo tawi mo fa'ala fa'fusei. E le fo fa just mai ni ta wa fo inisio ta tu proclame fanga solo manatu. Ya le fero fo ile ta tu team wo mfaino fa just mai ni ta yao. Af mo mua tu fa felia tu socialita alole se fo mo le as fo. So fo manuia lo fitalenga po la to fa fo na mai tu le ni ta yao. After time ma to wa no mfaino ta to Felo ile nei vai ngal taia we fatino tato po kalame masani lo no iole saunga le muma pui puinga ia fatalo fatu fo ie faia masui o mato tato saufa inga nei te mai te ofisa ya fa anga alosio fa pe te mai te ofisa ya Daniel e fatalo fatu ile pa ia mal malo le atunu o lo mai moa ma fa fonga mai ma ua mai fo ile nei ala leo le ngata i lea e whatalo whatu fo i le lato umole au whainga luenga wala wha i le nei tai au i company tu maoti o matanga luenga na malo o leo whai pisinisi ia e le ngata i lea o nei ave tawale o lo o whiawhi o i lunga le awala ia nei mātua ma mātua tausi whapea whanau o lo whaamuri mai malu o whale a whana mai tu le nei tai au tatou ave vi inga mal whaaftai le tua o tatou au ia mai le nei aso fo Malo. Ya, tu tu fai fa malo lita ya, ya, fa angam tan ya, fa chalo fa tu lo fiong malu lita ya, malo le sui fom duia. Yeah, good morning. Matalo fa tu foi fono mo klam matang fia lita ya. Ya le na wo uma ona matalo fa tu fai matalo final matalo fa talo fa lita ya. Yeah, good morning. Daniel? Ia e whatalo whātu I le malu statu atunu olo o maua mai ni pokala me ni tai au ia whapeona whalongolongo mai fo ia e se I whai atu ia ni whautuanga fo ia wā ia le saunga le malu te le statu atunu le ni tai au Malo. Fo maua malange ma Tu tu fai fa malo ni tai au, mana tu le fina le ala fo tu e cha macam mem ni tai au. Ia na la fo mai le pito anga ma Daniel ni cha, fa mon. Whaftai whana mai tu mo le vanua o te loa isi tatou po kalame o tuanai. Te le lawa in tatou tala noa I leuna I o songa le mupui pui ngai tono whalwhai ngā ruenga ai nunga o la tele. A le ngata fo I leo na whanga whai tele matua I ainga. Au te loa le tai au nei o le a tatou a mata mai tatou wanga I ele amtanga ngā ruenga le winga o whamtalanga lea. O le ripoti natu lea o tatou mata upu po tatou keisi le whalaputonga. Pe na sila fia o whalawelawe lava nei o loo tauia I lalo le o le tūlafono ale ACC e pe iei whalawelawe tau ngā ruenga whalawelawe tau taavale ia aile ngata I lea o I lato e awhia I waawhangota ma waawhawhia I lunga le sami o I lato e maari liu mai tangata whainga ruenga maari liu mai I whaamai whaale nātura ia ma whaamai e a fua mai I ngā ruenga so le alau mata wai mai le nei tai au masalo le la wha solo atu ia whaanga ma Daniel le ala la mato tala noa mua atu I le ripoti na atu o whaalawalawe tu atu o taimi whai ngā ruenga tu atu le lewa noa ia Daniel Tanielu mo le ripoti le whaatinonga o le ripoti na atu whana mai tu o talusanga I le ofisa e whaatino I suenga I whaalawalawe o ripoti atu ia matata o wanga ia tua ia isi whaalawalawe o loo mawhaiona tau ia whaalaputonga ma le whaalolten Malo, whaatai? Yeah, whaatai mo le vanua. Peona mona tala atu e tamaita e Josefina ia tu ainga whalawelawe ma whai ona ripoti mai tutonu fo I o na matanga ruenga po le whalapaputonga nei fo ia o le whalawelawe la le ripoti mai tutonu o tua atu o I tu la whainga ruenga po after hours ape o ave matanga ta whainga ruenga ave matanga ta whainga ruenga ai wa ela vea la I tua pe o ke mire wa e manga wa kwai whateta inga pe o lo walu watu lea po le whainga wau whi au le afiafi po le nasika ungole me leo le o lo wanga I fo I inta alonga
A e latu e la vea ai. Ia e mawhaita le ona e a watule report ia tu lau case tonu o le ofisa. Pe o le awhapea wa e la vea, a o le la vea i tua te mwhainga luenga. E mawhai ona e alu i le whale mai, e whai au siaki, mawhai umatong fitinga o lo la vea le wa e la vea ai. Ai, o le li potina la le anga i lau whawhainga luenga, e mawhai ona e tango vili lau pule, e mawhai ona e tango whawsota i lau supervisor. Po se officer senior fo i le tō whawhainga luenga. E repoti ai le tūlanga lea o lo le awai atu ngā luenga o ngā wa e la vea. Ia, a whapea la o le a toa le lua vai aso o le manua po le la vea i oi. A toa le lua vai aso o va atu ma aso whaatulanga ina fo i o lo whainga luenga. Ia e mawhai ona a watu po wale oi pe wale toi tutongia fo i oi e le whawhainga luenga. Oi nā tonu lava e mawhai ona a watu ai lole soani a le whala potspotonga nei. E a watu ai lola i le talo sanga i tutonu e eile mato fomu whaatumu. Eile mato fomu whaatumu e a watu ai i tutonu talo sanga a meo oina e la vea i tua atu o i tu la whainga luenga. Ia ona whaatino ai lola ia lea o le mato ngā luenga. O le mea mai taule le mato te iloa taimi nei. O le tuai ona reporti atu. Ai wakoe malosi kusa wa e koe malosi fuali la velenga e la vea ai ai fako ali poki aku ia on mato atu lola ia le to tau sa ili mato tau sue mai le amatanga o le fala velave ia mato tama fai la ia le ina ia mafai ona maua se tau i tara fea ngai mo le fo itangata po le fo itangata fainga luenga pe o se fa mamlamanga na o le o whalawelawe tua atu o ngā luenga after hours. Yeah. So whaapulati lea tu whona mai tu i le vaenga lea sa whailoa e tamatai ofisa ia whaanga. I le whaatinoronga lava ia o le reportina atu o whalawelawe tua atu te mwhainga luenga. Tā ua lava le reporti atu e oi. Misi mai a o se o tō a inga. Tangata le na afia. Tangata le na afia. Po se tangata na moni mawina le taimi na tupo e whaawalawe le whale. Ia o nā ngā ia tulola ia i te tono le ofisa. O tūlanga masani lava lai tono le form. E fo i vaenga e whaiona whaatumu mai ai e. Tā pāi le employer po la tō pule o whalwhainga lue. E whaatumu nisi vaenga. Ia mo sila fia ia na o tulola ia e tolua so en whaiona whaatino i le matu ngā ruenga ia maanga ia tufo i tua. E whaatino suenga masani ia ona whatu a longo alo ia tufo i la ia o lausunga le tūlanga wo e le mata upu po le mea o lo o tauia i lalo o le tūlafono. Se longa la vai mai a uma ia la matu suenga ia ona whatu a whaailoa tufo i la ia le tūlanga wa tau wo i le taununga i le kava ma le kava ina le winga le whamtalanga pe a whai o lo o maua pe alo tutongi. O le isi vaenga i la tau le mawhaiona maua si tutongi i ona whatu a whaailoa mai loa la ia le ofisa ia o e leo whaapea e mawhai ona tutongi atu ia o talavai tūlanga whapena o medical expenses e mawhai ona toe tutongi mwhaola atu e le ofisa. Ia e peo le susuenga fo i lea, ia e mese fo i lato na ina ngaluenga, e mwhai fo ina mato wanga i atu. Ma mato i loa, i po to e whai ngaluenga lawal tangata lea, pele ai fo i fona maitu. Mana isi wala lea au le isi atu ia tani au o le lua vai aso ia, whape lua vai aso la e tutongi e whai ngaluenga lona, tolu lola vai aso wale peia. Ona ta whai oila na tātou pe a whape e mai a suenga. Sa le fon mai tu a fai alu atu le suenga ia mai fo ia tu si wha maonia mai le whalwhainga ruenga. Awa le si vaenga tā ua nā mau te tāpā le teimi o le iloilonga man suenga. O leo mai o tu si wha maonia por confirmation ne tamal employer. E wha mau tu ina e wha mau tinoa. O tangata whainga ruenga le whapea. E le o tu e mawalon tutongi teimi nei na ngata le lona tutongi ma po o to yeini livi e whai ei ona. Whainga ruenga pia ma livi mahasani o tangata whainga ruenga
e mawhai na whaatino tūlanga te tongi malele tu e maua o se te tongi whana mai tu. A o tai e pe le vala lea le sau no whaanga i le mea fo i lele langa i sa o lan mele sau no i whaanga. O le mea fo i lele wa na vea, toi malosi. A whato ali poti ato le ale le whainga le vaenga le whamolmole. Pina. E tāua lava ia i lātou nei na ngā ruenga le toi ripoti atu. Whailu atu, a meise lava oe le na awhia. Le na awhia, ok. A wae e iei whali matawha i o ia le whalapatonga. E le no whanufuai. Ona e le follow up le vaenga le a mātou le vaenga claims and investigation. O tila fia whono. E iei le follow up e watu mulmul. E toi tu loi na tātu whainga ruenga lea. Po ua toi a e. Po ua toi whainga ruenga po o mālosi ato atua. Ia. Ai tā ofi loa le taui le sa tutongi nā tue whalapatonga. I le taimi nā awhia le whaavalawe, ai ua le o tue maua son tutongi. Tu se e iai fo ile au nanga o le sipito la au nā le vaenga o susuenga mataui. Le ngata o le whainga o susuenga, mātou fo tsaunga le mu o le vaenga o tue whaalea. O le taimu mulu foi, e mwhaiwhani toe follow up le officer. Po o tue whainga luenga tangata lea, po o tue marosi ato atua. Wa e fur mato fautuanga tu iai. Afa pe falunga tu ele ato tua le leile ma losi ele I pe manu ana afia I fala blave. Ele tau na e fainga luenga. Sa I pe se I ato tua ma losi. Pe pe le ia manu anga matulanga fa pena e an fatu ato ia nga ile fainga luenga. Fon mai tu mal fala. Malo fa tai ia se atu ia Daniel. Whaftai, whono mle avanoa, ia o whalawelawe tau ta avale. Pe ona ta ue whina e ta ua I lava, ia le lipotia mai le tangata sa awhia I whalawelawe, ia po o ses. Mo I lava le tele o reporti mai tonu, e le mai ni au moli mau po ni au tangata nei I whalawelawe. O le tele lava o le tangata sa awhia I whalawelawe. Ona la lea o le wali poti sa o me tangata sa awhia whalawelawe. Ona o le tele o tangata ia awhia I whalawelawe tau tāwani. O lātou e le o whainga luenga, po le au nofo whali. Ia mai lātou o lo o onga po whanau a onga. Ia o mai la ia mātua o whanau a onga e li poti mai ia le whalawelawe na awhia o lātou alo tono mata o fisa. Ia le aso na fualea neva aso fono sanga ia tu ai fo ia matou so enga itua. Pe ona sila fian malo le tunu o fai lava sina tele o fala lava tau ta vale lava ia so man nei fo ia ele o moe lava le fidi le tele o fala lava tupu mai tau ta vale tono statu atunu. Ia pe fo la ona ia fala lava nungo o penga tafa ilangi pe ona sila fian malo le tunu. A le aso na fuala sa nga ia to ia le officer tu ai fai so enga fo I se tase o report tau ta vale na afia mai I vai telefone. O le whaanoanoanga mtanga luenga ia por whala putonga fo I o tau. Ona o le whalawelawe lea sa awhia ia stangata I ona mana o ngā whapitoa. Ia o le whalawelawe o le tāwale o le bus. Be whaanoanoa tere I fo. Ona o le tele o whanawa o ngā ia mana I tangata fo I mana o ngā whapitoa. O lo awhia mai whalawelawe nei tau tāwale. Ia ai mawhai lava ona reporti wawe mai tonu le officer tau. E wawe fo I ona maua ia se fo Fesosoani. Ia mo nei tangata fo I o loo awhia I whalawelawe. Ai ave fo I le nea wanoa watu whaafautuanga I fo I mai le matanga luenga fo I o le pole officer tau. Ia le nofo wawa ai o la tau o loo ia mana o ngā whapitoa I toi tatou a inga. Ona whalawelawe lea se I for example tupe ia whalawelawe lea tonu e au ngā fo I mo nei a inga o loo ia tangata whaapea. O se tamai titi lea sa whaapea ona saunga pasi na ona ia. E anga I mai apia. Ia o te ilua sa anga I mista mai titi ta whao. O si ona lawe. Ele ia se si lea po se si o lato a inga e o mai whaatasi marita mai titi. O le awhianga tele. O lo o whanoa noa I foi. Ona o nei vaenga I a bus. Se I tulo ia lo ngutumale awhi o ta ua ia nei vaenga ia. But o ele I tu le pasi e wa punga I whafo ia sta mai titi le mal pas.
ia watu whaafutuanga i nei ave pasi ia tautuanga ia saunga le mua le malo le atunu e mese lava whana wa unga ia manai tangata i mana unga whapito le tinu ia tau solo moia tātou te kia whale tangata i ele onisi o tangata tātou atunu manai tangata fo i o loo a afie ia mawhawhau la tele o iloa ia mea le tūlanga lai whai ia le fisosoani atu ngai tangata ia whaiti tia i fo i whawlawe tupu ta vale male a afie i fo i soifua maola tupulanga lalo baua tātou atunu Tade atulea fono le lit. Malo, saunoa. Wala so ta inga te tauona telefoni polo su mal tātou ofisa? E le al su mai tona tātou ofisa ona ia matou form foi. Patino lava mo whalawlawe tau taawale. Ea ona whaatumu o le taimina tupo e whalawlawe o le nofoanga tupo e whalawlawe matangata na afia whalawlawe. Ia manisi foi o moli mau o vaenga o mai ia. Tauna tā pena mai ia i la tofo i o anga i mitono lo ofisa. E li potia mai ia whalawlawe o le whaatumunga le tatou form. Al telefo whalawlawe tau taawale. E refer mai fo i mai i le ofisa o leo leo. Ona o le tele o tangata li poti sa o le ofisa leo leo. Ia o te lo fo sa o ka foina tele o whalawlawe tau taawale li poti sa o le ofisa o leo leo. Ona refer mai leo le tanga luenga fo o leo leo. I tono le mato o ofisa mo se fisosoani tau tau. Malo, whaafchai. Ia, pina? Rana toi e whaapupula lava o le tūlanga lea whono ina ne i awe se le whaafonga anga lea tunu. O le tūlanga lava ia i whaalawalawe tau taawale. O lo o iai le matou fōmi o i leo leo. E tatau ala wa o le tele o nei a inga i atu i o le ofisa. E mau te toi referinga lava lai o le ofisa o leo leo. Ono le fōmolo ta atia i o le ofisa o leo leo mo le whaatumuina mai. Ma ripoti mai e leo leo le case. E le mawhai ona mātou whaatinoina se whainga se talo sanga i se whaalawalawe tau taawale. E whaamalosi al tūlanga lea whono. E te tau lawa i a inga mai lātou wa afia. Ona au mai le ripoti a leo leo. Ona o le form le i o leo leo, o le form le o le form le ACC. So ia nga isa o ala tangata i o le ofisa o leo leo. Ripoti ai whaawalawe. Whaatino fo i tūlanga wha sue ngā leo leo ia i le tūlanga tūla whono ma molianga whapena. Ia ai toe ai refer mai le case lea i le form le ACC a mātou. E mawhai e ona whaatino le iloilonga ma o atu fo i tua le ACC e whaila toi sue ngai i ona tūlanga masani. Ina e mawhai e ona mawatu se sosoani i le mamalo le atu ua afia i whaalawalawe tau taawale. Ia le ngata i leo whaalawalawe e whaongai wa a whaangota ma alia ma wa a whiawhioa i le mamalo le atu nui i lunga le sami whana maitu. Anea, o lo winga, na vea le taawale, ngā luenga le lipoti o le mtangu le ngā leo leo. O le ngā luenga le a tātou le a afia i whaalawalawe tau taawale. E ripoti e tau nei loa e leo o nei whaamoe mātou i le mātou form nei o i leo. E whaatumu mai lātou le form. Na mātou lola ia. Mai ia mātou. Tō te lea lau nei tangata. E mua o le leise me o iai. E mua mai a mātou. Ia na mātou whaamalam-lama lola iai. E anga ilo ofisa o leo o lo maalam-lama fo imtanga luenga o leo mwhalpui i le form e au mai ma whaatumu mai e whaatino i le lātou talsanga fon maitu. E lua nei vaenga no fia tala no ai o le vaenga mo mua fina o le tūlanga foi le leo o le tangata whainga luenga e la vea le tāwali. Ia po le ase vaenga i le tūlanga lana nona lua o le tamaititi na soa e le tāwale ta auto le whale mai tūlou la i o na maluanga. Le ale vaenga i tue whamanino si vala le ai maise i o tūlanga o tala vai ma me whapena. Ia o tūlanga ia i tamaiti po whanau, ia o tamaiti a o ngā tamaiti a o ngā ia le i whainga luenga. Ele o mawani o lato tongi. So te lalalwa e no tūla whono e awhia aina i tamaiti lalo o lato medical expenses. Mea uma tau talawai o tonga whitinga whaafomai. Ia o tūlanga na e kawai lalo i le ACC a whaifo iwa iaini manuanga tu ngā pe tu e sea vaenga o le tino ia o lo tatia fo i le vaenga o tu la whono
e mawhai ai o na kawa I lātou I pe a whapea wa. E o lai mea ia o se taotonga wai tutongi pe se mea whapena A whapea o taotonga ai e so tanga I le whalawalawe tau ta avale I le manuanga lea wa taotonga. E te lele awa noa mai e tuton peo na whai atu o mea o vaenga umana whana mai tu o medical expenses mea taotonga fitinga fuala au o taotonga o le waai o le fōmai o le sifulta lale tongi o tūlanga uma fo ina e whailoa atu le malo le atu nuu e a awhia ma nga I atu le ofisa ma tauia I lalo tūlafono ina ia whaaputu le risiti ma fo ma tupe uma e iai risiti wa tutongi I le whale mai mo tonga fitinga e ma whaiona toi whao atu le ofisa ma toi whao la mai se lenina Whawhele le vanga whao tatu I pe le wala lea le vanga wale le walu suanga le tele wale wai ele talutulunga I tauna whai le tautonga I Lusila. Ok, ia ole tūlanga nā whana mai tu e whaamoe mātou pe a whai wa I le whale mai wa pe ole mtanga luenga nā le ngā lue whaapātua ma le ACC a whaapea ona o wai ai fo I tangata wa o whaatino e whalapatonga ia tūlanga whapena le avatu I whafo ele na malaina wa to tele tangata e sosoane e whalapatonga a whaapea mai le whaamoe le reporti mai fo mai a whaapea o se manuanga po se tonga fitinga ua le mawhai ona whaatino I nei ia e ui a tūlanga umai so ta inga I le vāo o whalapatonga ma le whalamai ia ai a whaapele o maua I nei le tūlanga e mawhai ona whaatino le tautonga lea ia tau fo mai malama e whai e tautonga ona I tangata wa onga ia tūlanga wo ai o lato ngase ona e afua mai whaalawelawe whaafua se ia ona mawhai lea ona avatu e whaalapatonga ia tunu e mamau pe a whai ua le maua se tonga fitinga I nei whana mai tu Malo whaaftai ia e isi nisi vaenga whaangama Daniel fia whapopo ni tayo o le si vaenga muli whana mai Pelei tūlanga le I tātou tangata whaingaluenga e māliliu mai I whaalawelawe I whaamai whaale nātura a tātou tanoa vaenga leo whaamai whaale nātura ia o whaamai lava tātou te whiola mai lava mai tātou te peo le suka toto mawalunga mai whatu ia tūlanga whapena peo le se wha upunga whaingofi e tātou le whaingaluenga e te iwoso se mai oso whafo se ia o leisi fo ina vaenga o lo mwhai ona tau ia I lalo tūlafona whapatonga o I lātou e awhia mai I mai whaale nātura o avea pia ma tangata whaingaluenga so ole tūlanga la o se whateita inga whaingofi ia whai leta whaingaluenga ia e oso whafo se ai fatu se tu lo ia ma watu ai ma umaile le soifua ia o le vaenga fo e maute tapa mama na omia ele ofisa pe afa e fa ulo tu sanga e taua lava le mai o le pepa maliu fo no mai tu ia le ngata ile o tu si fa maonia po confirmation letter mai falfainga luenga atono o pepa taua umana e mana omia ele whaaptonga ene mawhai ona whaatindwa le tausanga a me se fo ile suswenga ene mawhai no suswani atu whaaptonga ia ina ia inga ma I lato ua afia atono ia nisi pepa ma nisi document tu atu e peia o pepa tawana e mua tapa le ofisa ia me le ngata leo consent letter ia ma nisi o pepa o tatou malama umai a le whaatinonga o tatou sanga whaapia. E mwhai ona whaao atu I tai le matou ofisa. Ia ai avea fo ile ne avanoa e toe e whaailoa atu fo ile ngata fo I pepa I le whaatinonga o tatou sanga I whaalawalawe o tau ia I lalo tūlafono. Ai tā ua fo ia I matou fo na maitu. Longo puia li atu fo ile malu le atu nuu. E tā ua fo ilo o atu e tau na restala lau pisinisi. Awai le mwhaina nga wa ama ma whaatino umatulanga umai ia pe atu pu mai whawalawe. Pe a whai ele tatongia se levi po se ACC ma restala pisinisi.
So o le whatinuanga la le vaenga ta wala le avato lo ID o le ona ina pisinisi po pule o whalwhainga ruenga. Ia ele ngata idea o le laisene le au mai lunga i oe. E mawhai e ona restala i a mātou mo le restala ino pisinisi e restala fua whana mai tu mo le sila fia. Wa o le si vaenga le o mātou mo i tau ina fo inisi o taimi ia. E pe atu tupu loa ia whaalawalawe. Wa wawe ale fo inga le anga ia tu ilunga le i le ofisa fo inga le whaatawana. Uma whaatino le tūlanga tau taui. Ia al tūlanga nai o atu le susuenga le ofisa. Ia e ia i lato o lo behind mai le o tutongia fo ia lato la fonga e a fo e mwhai e ona kawana i tangata whainga luenga wa riputi atu. Ia o te iloa le o lama whai we fo i le tato pol kalame fo na maitu.